Anyang laki din! Apay, Angelica, anya ba ng tinaramid mo, ah? Ninanang mat, kasang sangpot yu lang, napurot ti ulo yo. Naipabarangay ka magayam manan. Kasla di kay nairwam mat, nanang. Na, kasta nga rodan. Awaan ti planom nga agbalbalew, ah. Kastoy nga ron ti kinataok, nanang, anya nga ron ti maaramidak ngay. Kasta ti kayat mau. Ti may babain ka iti intero a barangay. Anya kalakit di mait. At dalat tamot ti gagayam ko, nanang. Ada nga manulaang. Kadwan ka nagiti kalugaran tayaw ket kagurada ka. Tinapatag at dagayam ko. Ay jakamukan ka. Saanak ba't achismusa? Saan matlaang achismusaw day di tatang mau? Si kalaang mantikasta? Agkapi kaki di nanang. Siya kundi makamaw amang sulbar iti parikot ko. Si ka magayam day tamasabat ka o Rosana. Naggapwam, napanak gimatang iti suot ko inton graduation ni Bobot. Ay wine. Agturpos gaya man ni Bobot iti kolehyaw. Ay, wala na. Apay, kaslada parikot yaw. Ay, kasano mga main. Mangibabain day dyan nga Angelica. Apay nana, anya man ang tinaramid ti anak yo. Naipabarangay nga rod manain. Anya? At dati nang ipabarangay kenkwana, gapo iti kinachismusa na. Manan? Kat no na ipabarangay manan idi na palabas abulan. Binulan matan nga agsarsarita da ken ni kapitan. Ay, nakababain nga raud. Narigat ti kastanana. Ay, naku nampay. Jack ambaw iti anak ko. Kasla agsakit do saan ama kamarites. Bagbaga amana na. Isusamot ti first honor at chismosa dito'y barangay tayo. Apay nga itakalaang Rosana anak, itay pa'y nga urayan ka. Pasensya kayong tatang. Nakiinistoryak pa'y ngamin kanina na Flora. Naipabarangay ka naman ni Angelica. Anya, Day tamakimarmaritis tumang ngamin ti paglaingan na. may samot na dya tao. May samot na parikot ti barangay. Ay, day tangarod tatang. Jack malipatan ti panagsasao day jay nga Angelica kanyak idikat. Ay wan, malagip ka. Inap-apa na kamutla ang iday. Isu akagura dagiti kalugaran tayo, takasta ti aramid na. No addaman mayat a makigayam kenkwana, dagiti matlapada na chismosa. Anya ti plano, bubot anak ko. Agbiro ka kiti mabalin ng pagtrabahuak, nanang. Saan ka nga board exam? Saan pa, nanang? Sika, no anya ti plano. Inton sumaro na taon langan. Tag-reviewak pa'y lang, nanang. Ag-reviewak kabayatan ti panagtrabaho. No anya ti panglakaam, isu ati aramidam. Ada ka di ammo mapag-applyam? Awan pa'y, nanang. Agbiro kak pa'y lang. Ay kat agsaludsod ka, kadagiti kalugaran tayo. Amang ano adda ammo da. Wana nang. Siya kung ti makaamo. Sa dino ti papanambubot. Sikamat gaya, manang Angelica. Anya nga iti naka-envelope nga iniga, ma'am. Requirements ko. Ang kabrod ka mat? Saan? Agbiro ka kiti pagtrabaho ki di sentro. Dati amok amabalin mo apag-applyan. Sa dino? Ije sentro matlaan. Ho? Sa dino iti manang? Agpa-sentro ak inton bigat. No kayat mo, di agkuyog ta. Na, agawid ka matadagos anak ko. Kunak man no agbirok ka iti pagtrabahuam. Adda ti pag-applyak inton bigat, nanang. Ijay, Tiyak pa'y sigurado.
Isuro ni Manang Angelica inton bigat. Anya? Nagpatulong ka iti dayja at chismosa? Saan nanang? Isumot din ang ibagang adda muna pagtrabahuan. Jak kayat amakisiningad ka iti dayja at chismosa, ah? Anya lakit din ni nanang. Trabaho lang ti makagapo. Siguraduam lang. Kanyati ko na bitayan, Angelica. Agidan kayo kanibubot ngagpasentraw. Wan nanang. Ika niya ba kagapaw? Nyalaki din ni nanang saludsudan na mo't aminan. Ada isuro ka pag-applyan na iti trabaho. Kita ama. Tamangan no imaritis mo ba jay taaw? Apay kumangay nga aramidag ti hasta nanang. Di ka man na nagar-aramid iti isyaw. Laglagi pam. Saan pa'y anasulbar ti parikot mo iti barangay haul? Di mo nayunan ta nakababain ken kapitan. Wan nanang. Danag yun aya. Oh, kumusta nga iti inaplayam at trabaho, anak ko? Okay lang nanang. Kasi tapo, naawatak mat. Anya nga at trabaho dayta? Opisina nanang. Paperworks. Ay katmayat ano kasta? Manuti sweldo yung ay. Minimum. Yung maanusan nanang. Tinapatan kita na pagtrabaho. Temporary lang mitkit dia. Sa bagay Nasaysaya atan dayta ngam ti agtambay ka. Kaano nga amang rugi ka? Inton Lunes nanang. Mala, agi na ka nga rudan. Tapno adda pigsam nga agtrabaho inton Lunes. Awan ka di pa iti apo ko yo, tatang. Awan pa'y mate. Ne, apay ngay. Inamaabulan na lang iti trabaho na ngam kanayon matan amarambian. Ang mga no pinag-overtime ti musda Overtime nga ruda na kanayon. Tinapatag ket adda bayad na. Sikakit di mo itanakaw. Sabali nga rod ti agparparik na kanyak, tatang. Anya man ay nga agparparik na kin ka. Amangan kunak no adamatan kalukwan nga aramidan ti apo ko yo. Anya kalakit din Rosana anak ko. Saan mat siguro ang maaramid ni bubot ti kasta. Anyat amoyo ngay, tatang. Amangan kunak no adamatan palimad na. Apay anarabian ka si kabubot? Kastoy nga nanang. Anya, nag-overtime kayo manan. Wen? Di nakman ululbudan si kabubot. Anya kay lakit di mat nanang. Agsaludsud kayo. Ngam nosong batak. Di yung matrangad patyan. Saludsudak iti bosyo. Wen okay lang. Ora saludsudin nyo iti busmi. No kayat yo. Itid ko pa iti number na Asin daw jay nagitulod ken ka anak kaw. Ay, kwa nanang. Ni bubot sa mo day jay. Saan mo't nanang? Kabisada og ti ungor ti motor na niya. Isulaang nga ti kas ti ungor ti motor na dito lugar tayo nanang. Sigurado ka asaan ani bubot day jay. Saan nga rod nanang? Mala, agpalas ka nga rodan tamangan kamutan. Imo na kamin anangan tanarabyan kamay. Adda ibagaken ka Rosana. Anya ti bagayo, tatang. Adda ka na nakakita ka na Angelica ken bubot iti sentraw. Anya? Naka-HHWW da ka no, mate.
HHWW? HHWW, as in holding hands while walking. Anya? Mga adamat ng tilimad a relasyon da. Ay, sana mabalin, tatang. Anya nga rin ti maramidam nga, adamat ng ti panaggusto da iti tunggal maysa. Ay, sana mabalin. Jack kayat ti Marites a manugang, tatang. Jack itulok ani Angelica a first honor a chismosa ti masawa ti apo ko yo. Jack kayat a manugangan ti chismosa, tatang. Period. Anya ti ibagam nanang? Agtugaw ka pa'y, tagsarita taman itinalapat. Apay ka di aya nanang. Ibagam man kanyak tipod, no? Adda ka di relasyon yo, iti dayjay nga Angelica. Ha? Adda ka day. Awan nanang. Di ka man agul-ulbod si kabubot. Adda nakakita ka da kayo ije sentro. Kayat mau, tapayabak dito'y balay. Nanang, isungain limod ko ti kasta kada kayo. Amok kaming agungat kayo matlaang numamuan nyo. Anya kalakit din, anak ko. Kas kala maibusan mo iti babae. Nagado a babae dita. Dayjay pay lang mga Angelica tinagustuam. Inauna dayjay iti 5 atawan ngam iti sika. Oh? Tijak pay kayat. Chismosa dayjay a babae. Inaywanan ka iti manu atawan. Sa ita, kasta a klase ti babae ti maasawam. Naimbaglangan, tanaranaan ka dito'y kalsada, Angelica. Apay ka di? Adaywam ti anak ko. Anya? Amok nga dalimad a relasyon yo ka ni Bobot. Ne, saan kumamat akasta ah? Sana kasken ka ti kayat ko ang maasawa na anya. Anya nga ro ti maramidak no ay ayatan mi ti tunggal maysa? Jack itulok akasken ka ti maasawa na kunakmanan. Over my dead body. Anya ti issue yung kanyak aya? Jack kayat ti chismosa ang manugang. Anya? Kasaritam tuman ti anak mo na Ana Flora? Apay, anya man ang tinaramid ni Angelica. At da relasyon da ka ni Bobot, nana. Anya? Ibagam, taadaywan na ti anak ko, nana. Jack kaya ti maadaan iti manugang Amarites. Ang mga noaga pa kami pa ikitday. Sigurado ka kaday nga da relasyon da. Wan, nana. Ni Bobot a mismo tinang ibaga kanya. Anya? Ada magayam relasyon yu ka ni Bobot si ka Angelica. Asino mo ti nakadamagan nyo iti day tanana? Iso ti maibaga ni Rosana itay. Talaga mo tayo babae? Agpampanunot ka kadaya. Pinatulam day dya Bobot. Ay ayatan mi nga ro ti tunggal maysa. Wan ngam saan nga ron akasken ka ti kaya ni Rosana nga agbalin a manugang na. Chismosa kan tumangaman. Ni nanang mat, nagbalbaliwak mo na. Makisina ka iti dayjay abubot itamat laan. Di mo ipilay, tamangan no siyak ti apain ni Rosana. Anya ngay, nag-break kayon iti dayjay nga Angelica. Ay ayatak na Angelica nanang. Ay sana mabalin. Inbagak matenken ka. Jack kaya ti maadaan iti manugang at chismosa. Nagbalbayo na Angelica nanang. Patpatyamat. Ay napangaasim Bobot. Nakabutbutang. Amangan no iso ti maasawam kat imarites ng tukit di amin ang mapaspasamak dito'y balay. Iso pa'y pagparikutak. Saan ang mapasamak dito nanang? Kasaritak to na Angelica. Ay basta. I-break mo dayjay a babae. Tano saan? Papanawan kan dito'y balay.
makisina ni Bobot itinobya na anak ko. Ay natatang, jak kayat dayjay nga Angelica para iti anak ko. Ang mga mutno po na nagbalbaliwan jay tao. Kasano no saan tatang? Di may ramraman to ti pamilya tayo iti kinachismosa na. Kasaritam ni Angelica, Basta, Amin tayo kat anda pagkatismosa na anak ko. ngam nalabas mo't ti kinachismosa dayjay a babae. Pinulan to paya may pabarangay. Sa dinaw ti papanam. Iti ayan da bubot nanang. Na, anya ti aramida may jay. Kagura na kalangarudan ni nanang na, agpakita ka pailaang manan. Kasaritak tinanang na nanang. Naglawag maat asaan asikatikayat ni Rosana para iti anak na. Narigat maat no agkalay sa kayaw kat gulon tumatlaan. Saan nanang nagbalbaliwak nga rudan? No saan asikatikayat ni Rosana, aklo na maun. Daytangamin ngiwat mo ti parikot. Idi pa'y nga ibagbagak ken kasar dengam ti kinachismosam, ngam natangken mataulam. Nanang, nagbalbaliwak nga rudan. Ikan na kumamatay, ti gundaway amang ipanaknak, apod no ti panagbalbaliw ko. Anya ti aramidem dito'y balay sika, Angelica. Pangaasiyo, tadiyo kumamot lapdan ti ayan ayat mi kinibobot. Mamin ano nga ibagakken ka asaan asika ti type ko a manugangan. Ulitek manan, jak kayat ti manugang a chismosa. Nawatam. Nagbalbaliwak matan. Saan akong akas iti sigod, anti? Kasanaw, no da kayo kanibubot ko ti agkatuluyan kat imaritis mo amin ang mapaspasamak dito'y balay, Saan ang mapasamak dayta? Siguraduam laang, Ano kasta? Maklon na kon? Di na kang pagsinaanan kinibubot? Ikan ka iti may salaang agundaway. Ikarik, agbalbaliw akon tapno maaklon nakmot para iti anak yaw. Siguraduam kunak manan. Maminsan pa'y amadamag ko nga daimar maritis mo dita. Saan to ang mapasamak dayta, anti? Kabaelak ti agbalbaliw para kinibubot. Kaya't ka di asawan dayta nga okay lang ken ka ti relasyon da Bobot ken Angelica. Uwan, ngam paliiwag lang taday dyan nga Angelica tatang. Lungay adda mangagmaw. Ay talaga lapdak ti ayan ayat da. Kasta anak ko. Ikam iti gundaway jay tao. Tapno may panagnak na apod no ti panagbalbaliw na. Ay uwan tatang. Sigurado na lang apod no ti panagbalbaliw nga ibagbagana. No para kanya katadamot ti baseta nagbaliwan na. Ya kun makitkita dita waiting shed. Sa nakas ide nga inaldaw nga dalita. Nasaya at mat nga rod no kasta tatang. Jak kayat ti marites kunakmanan. Saan ka rumwar? Saanan, nanang? Nay, itamampay. Ipanaknak ko, apod no ti panagbalbaliw ko. Tapno maaklon nakmatan ni Auntie Rosana para iti anak na. Ay pagyamanam tainik kan na ka iti may sagon daway. Iso ajak sayangan ti gundaway nga inted na kanyak. Agbalbaliw ako na talaga, nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din!
Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyang laki din! Pare Alvin, sa dino tinagapwam? Iti ayan tigayam ko, pare Roland. Nag-out of town kay sa marin pare. Medyo pare. Ay, wan gayam. Amangan ko naknod dati amom amabali na pag-applyan pare. Hapay pare, nauma ka nga tamtambay. Wan nga rod pare, kasapulak ti kwarta. Agresign ti kasinsin ko, into no may alawas pare. Siga ano, kaya mo tagtrabaho iti pagtrabawak. Tapno kadwak nga gideliver. Usaran tatilugan mo pare? Wan pare, tapno nabibit mo tila nga trabaho. Kan tapno saan na masapul agumatang kay ti motor mo. Anya kay ti requirements pare? Interesado kaya? Anya lakit din pare. Wan ibagam laeng dagiti requirements, tapno maisagana kon. Mabit lang, talag ti listaan ti requirements pare. Nasapa ka man, Alvin, lakay. Wan bakit? Isagaanak dagiti requirements ko. Requirements para itaan niya. Anya ka lakit din aya bakit? Siyempre, adda aplaya ka trabaho Pag-applyan mo ngay. Iti pagtrabahuan ni pare Roland bakit? Anya. Ne, napaya kasta ti reaction mo? Sigurado ka kaday, akaba alam nga aramidin ti trabaho da ijay? Kaba alam tag-deliver? Awan pa'y motor mo. At damat ni pare Roland akadwak bakit? Aramaten mitilugan na. Kat mayat nga rod ano kasta. At damang bantay ken ka. Tamang anuan niya manan ti aramidem akalukwan ijay. Diyak manan makita ni Alvin dito'y balay. Sa dino manan tinagturungan day jay at tao anak kaw. Nasa paarimor nanang. Adda ka no ilakad na requirements. Requirements para itay? Adda applyan na at trabaho nanang. Itaman pa'y. Anya at trabaho ti applyan na. Mangi-deliver ka no iti parcel nanang. Anya? Ada motor nga aramaten na ya. Awan nanang. Ti kanulugan ni Roland akalugaran tayo ti aramaten da. Abagan mo't no saan manan aseryoso iti day ta plano na. Para makita nanang. Tangay kumpleto matan ti requirements mo. Mabalin mo ti bang rugita. Sir, inton lunis pa ilang mo ta pumanaw ti sukatak nga empleyado. Wen, ngam nasaysaya at numang rugi ka itamat lang. Tapno maadal mo dagiti rumbang aramidan. Ay, sir, ada ka di sweldok? Una, mabayadan ka iti training mo. Agyamanak, sir. Mala, urayem ni Roland. Umay ito ag-pick up na jay iti parcel nga i-deliver yo. Agtugaw ka pa ilaan dita. Uwan, sir. Agyamanak manen. Sikat ti makaam mo nga agayab ka dagiti customer. Tasyak tagmaneho pare Alvin. Uwan, pare. Sikamot lang ti mangigam iti listahan ha. Tapno nalaklak ka. Adumat gayam ti i-deliver ta, pare. Kasta talaga pare. Asay-sayat kidian o ado ti may deliver ta. Sapay nagtatagsan, kan nagdadakkel ti daduma. Kasta talaga pare. Maanusan ta. Ta isumot piman ti trabaho ngay naplayan tayo. Naimbag man, tadi ka mabanbanog, pare. Nairuwam akon pare. Mairuwam kan tumulaang. Anya lakit din na ya. Nagdadamo akpay lang amin iti kasoy trabaho, pare. Kasla narigat ita at di ka ba'y nairuwam pare. Ala, sumrakan. Tarugyan tan ti mga deliver. Iti kasta, makaduta ita pare.
Kumusta nga iti trabaho, Alvin Lakay? Makapabannog nga rod, bakit? Apay, ado ti in-deliver yu ay? Wen, di akon mabilang no mano. Ano sama? Tinapatag kat adda pagtrabahwam. Diyak mat ekspektare na kasjay gayam ti maaramid. First day pa'y matkit di Saan laang anairwam ti bagim? Iso anak ko naman narigat ti trabahom ita. Sa maysa, maikawat ti bagim. Tanabayag mat asang ka nagtrabaho. Ala, mangidasar ka man nga rod iti kanak. Mabisbisin akon, bakit? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabyan tayo. Nung mabisin ka, mabalin nga umuna ka. At damot tinabati nga adobo. Nagngingina dagiti parcel nga i-deliver mi ita. Anya nga tatilinaon dagitoy. Mga no adda ti cellphone ditoy. Wano, alahas. Pare, kita man no, dapat umanayan ti parcel dita. Ay, sigamat gayam, pare Roland. Kanya ka lagi din pare. Kasla naklat ka pa nakakita kanyak. Okay ka lang ka ti pare, ha? Okay lang pare. Ay, anya nga minan ti pagbagam? At dapat ti mainayon na parcel nga i-deliver ta. Rumor ka pa man dita. Takitayag no adda umanayan na. Ado ka di data pare. Sakto lang pare. Mabalin pa dito yung abanda pare, oh. Oh, ala, mutuin pare. Tasyakon, timang ikamada. Anya launay ti pampanunutom, Roland, anak ko. Nanang, pampanunutok lang tinakita kita. Anyat nakita maya apakaburburiboran ti panunot mo. Nanang, nakitak no kasano aming mingmingan ni pare Alvin dagiti parcel nga deliver maid. Panagkunak. At dadakas apanggap na dayjay. Anya kumangay no bilang laeng. Nanang, kasla pagintirisan ng araw. Madanaganak, tamangan mo takawon na kit di. Bantayam ngamin lugan mo matius usarin nyo amang idil-deliver. Wanang, saan mo't nga inuras nga iso ti ayan ti atensyon ko nanang. Adda ka din ti mapukpukaw a parcel. Awan pa'y magkidi Awan pa'y magayam. Amang ano agub-overting kalaeng anak ko. Pagpampanunutan pa'y tidakas ti gayem mo. Ne. Apay anaabutan da ito a parcel. Awan mo ti abot na da ito itaya. Sigurado ni pare Alvin tinangaramid iti kastoy. Nay, pare Roland. Kasarsarita mo ti bagim. Apay ka day? Pare, ada ka magayam dita. Nakasiyar ka din. Buen, alpasan. O anya, rogyan ta ka din tag-deliver? Aguli mo kakpay lang ita. Gumpaliiwag lang tati kong parek. Sapay lang ko ma. Takam mali ti atap ko. Pare, napauli mo kamay. Sige pare. Rogyan tan tagi-deliver. At ito listahan. Si kamanan ti mangigam. Ado man na. Kasta talaga pare. Di ka nagreklamo. Mangmangan pailaan ni pare Roland. Gundaway ko dahito yan. Itay pailaan nga kayat ko amaamuan. Nga niya tilinaon dahito yung parcel. Ang mga nod dati karagana pagsayatan. Para Alvin? Anya tar aramidam? Pare. Apay aluklok katam ti parcel, pare. Ikaw pare. Kastoy ngamin pare. Apay, adda ti plano magtakaw, pare. Isa na kasta pare. Apay nga ron abutan ta parcel ngayon nagkamam. Kuha pare, bidot ti pampanunutam. Pare, hindi pa'y napalabas alawa sa makadlawak yung ka. Adda dagiti in-deliver ta nga adda abot na.
Jak lang imbagbagakin ka. Tadyak mo't nakita nga inaramid mo. Ngum ita, nakita amis mo dagiti matak, pare. Ha? Dakas ti kastangar aramidam. Kasanon no dagreklamo. Mairaman kami pare. Pudno ka ditiin danon da kanyak, Alvin. Ay, pangasiyo. Ikanda kumapay iti may sa agundaway, sir. Sana nasaya ti kasta nga inaramid mo. Kumpanya ti mairaman no kastalaang. Sir, Pasensya kan. Nga masapol nga ikatan ka iti trabahom. awan mo ti tinakaw ko, sir. Wen, nga masino tinang ibaga. Nga igagaram nga abutan dagiti aparsel, ha? Ay, maasyan kayo kumakanyak, sir. Kasi mo dagiti seller. Iraman mo pa yan dagiti katrabahuam iti kasta nga aramid mo. Ay, sir, pangasiyo. Ikanak kumapay iti may sa agundaway. Ay, pasensya kan. Ngam saanan. Saan mi akasapulan ti empleyado akaskan ka? Sir, Hala, agtugaw ka dita. Taurayim ti sweldom. Uray di kan agtrabaho. Na, nagsapa ka mo't anagawid anak ko. Awan ti deliver you ita. awan na nang. Awanan ti trabaho. Anya, Inikat nak ti bus minanang. apay, iti anya ang makagapo ikat ka. Mano alawas mo lang nga nagtrabaho ah. Di bale. Jak matlaan kayo ti kasya trabaho. Anya nga ron ita, agtambay ka manan. Ay kat kapilitan ananang. Ay anya kalakit di meten anak ko. Kanayon laengan akasta. Okay lang nanang. Awan ti sakit tinagam ko. Kay kayat ko kit di ama ikatak. Anya! Naikat ka kanumot iti trabahom kuna ni nanang si ka Alvin. Okay lang day tabakay. Na, takas la naragsak ka pa'y lang dita. Awan lang arudon trabahom. Okay lang kanya ka na ikatak bakit? Jak matlaan kaya ti trabaho jay. Angam apay nga inikat da ka. Ay kadya ka mo itibos da. Kasano adi mo ammo. Imposible mat no ikatin na katibos mo nga awan makagapo. Kati sumay. Diya kun sinaludsud Tinapatag. Kat inted dati sweldo. Adala madamag ko akalukwan. Na. Apay aya big deal kada kayo dagita abanag. Siyak tinaikat. Ngamda kayo kit diti agparikaw. Nyalakid din aya. Sa bali mo tanti kadwam nga agdil-deliver, Roland anak ko. Baro nga empleyado dahil dyan, nanang. Aniya, ka ti kumparim ngay. Awarin, nanang. Inikat ni Busme. Apay ikat, di na kaya ti trabaho na. Kasano nga, men? Nayunan iti kalukuan ti trabaho na, nanang. Aniya, Malagip yung ka dito imbaga kada kayo, day. Kasla pagintirisan na dagiti parcel nga deliver me. Inabutan na ba iti nagduma? ay, nagloko na tao. O nanang, iso ang nagpulong akpiman na dago si tibos me. Tamabuteng akmat ama iraman. Sikaman ti pagsaludsudak, Mari Anay. Anyat kayat mo amaamuan, Maray. Naikat nga min ni Alvin nga anak ko iti trabaho na, Maray. Amagan ko na, no ada nadakamat ni Roland. Ken ka, Maray. Dayta ka de, Maray. Ibagam ko mano anya, Maray. Di na ngamin kayat nga ibaga kada kamay no apay ang naikat. Sigun iti anak ko, kat pagin interesan na ka no, dagiti parcel nga idil-deliver na.
Abutan na pa'y kanaw. Anya, Day tamo tindanon da kanyak, maray. isumat lagayam adi na ibaga no apay anaikat. Adaman ng gayam inaramid na akalukwan. Anya lakit din day dya tao. Pasig mo't na pa kay babay nanti kastagar aramidin da. Anya timbagan ni Nana Ani kada kayo, nanang. Talaga nga awan na sayat nga aramidin day dya tao anak ko. Apay ka di, nanang. Inikat ti boss da, ta pinaginteresan na ti parcel nga idil-deliver da. Ada ka no pa inabutan da. Anya. Isu adi na may baga kada tao no anya ti makagapuno apay ana ikat iti trabaho na. Kastamat gayam ti aramiden na. Iraman na paikit diti kumpari na iti dakas nga aramid na. Anya lakit di matan na di tao. Ay, mangibabain at talaga ni Alvin, nanang. Kasta ti biyag akayat mo, ti agil ilad laang dita. Awan mo't nga may di pagtrabahoak. Awan ata sa bali mo ti adda dita panunot mo. Ni bakit mo't? No apay ngamin na pag-interesam dagiti parcel nga idil-deliver yo. Sino mo tinakadamagam iti dayta? Ni Nana Ane, iso tinangidanon kan nanang. Anya? Nakababain man ti kastang aramidem sika. No trabaho laang ngamin. Di mo na yunan iti kalukwan. O, kita ti mapaspasama kita. Anya nga ro ti maramida kat na ilaw anak mo tayo. Pang-asim man ngamin, kontrol man mata imam. Huston ti takaw, tani nakababainan, Alvin. Si kagayam te pagsasaritaan dagiti marites dito lugar tayo. Kasano ana amuan dati may papaniti dayta abanag? Ay diya kamua, ngam awan ti daduma ama pabasol mo, tapod numit ngamin ngay naramid mo. Day tati ganabom. Luk-luk at amtumot ti parcel asaan mo't aparakan ka. Anya laki din. Anya laki day, no trabaho lang. Di mo na yunan iti kalukwan, tapno awan taw ti pagparikutan, kun pakaibabay na. Anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din! Tulungan ka nagtimpla ti kape. Ha? Empleyado ka dito eh? Wen, karugrugik lang. Si kadya ibagbagada abaro nga empleyado. Wen, John tinagan ko. Beth matinagan ko. O sige, tulungan na kang agtimpla. Ado nga min dagiti agpatpatimpla iti kape. Wen nga ron. John, dayto iti may sa atasa. Para ka ni Sir Robert, Kaduam ti asukar na, ken creamer. Taiso ti kayat na. Amok ni Sir Robert. Karuba mi. Kasta ka di? Kita man lang anya. Agkatrabahuan kayo itan. Sir, at 20 kapem. Idisum dito lamisaan. Wen, sir. Ne. Junjun. Si kamat gaya. Wen, sir. Kano ka pa yan ang rugi? Italangal daw, sir. Mano akot saratin niya sukar mo dito'y kapek. Kunanibit nga upat ako tsarita, sir. Nagbit ka nakasursuro Oo. Papanamon? Mapana ko ni J. Trabahok, sir. Punasampay man dito lamisaan ko. Nagrugit ngamin. Wen, sir. Ken ornosem mo itang dagiti papapel. Sige, sir.
Ay, aguray ka man. Anda ka din nakita matinapay iti kusina? Mabalin ka di nga iyalaan nak iti kapek? Wen, sir. Kasta ati empleyado. Nagagalit. Kat, anya nga iti inararamid mo, di opisina yaw. Nagkita kayo kadimot laang kini pare Robert. Wen, nanang. Siyak pa'y nga ruti nagserbi iti kape na. Mayat nasingpot matla kadikan ka. Wen? Nangato ka no ka, ti saad na di ta akumpanya. Kat, anya pa nga iti impapaaramid na kan ka. Nagtimpla iti kape, nanang. Kalpasan na. Nagtimpla man na iti kape. Anya, Namin anunak nga imbon ni Sir Robert anang timpla iti kape na, nanang. Ison sa laang mo ti trabaho na iti ti parabaon ken para igop iti kape. Tumakter ka man kita. Anya kamutan. Sumipat ka pa eh. Kit-kita ang ngagin ina na tao. Tapay nga ginana ka, nakapanugam. Kagap-gapok lang iti trabaho. Naturog lang matinaramid mo jay. Naturog mo ta sasawam? Kunam siguro jak amaw, nagtugtugaw ka lang ija opisina yaw. Kat agsweldo akla tamait. Day ta rason ka, rason ti sadot. Ewan gayam. Nakita mo ni Junjun. Naawat mo't gaya mo ni Jay kumpanya mi. Ay kat nasaya ata. Insurum kumamot ta na. Makasursurun to lata Anusan na pailangan nga. Ti para timpla iti kape mi. ubay ko ito dahil sa ngarapat nga utongkan kamates. Tapay. At naawat gaya mo ni Junjun, yung trabaho ni Robert. Un nga rod na istorya ni Robert kanya. Ni Robert kat nga mena, ang tinsurat ni Junjun a character reference na. Kasta yan. Ay nakat ano sa yun aday ti maitid ko anatang. Into no agbungan to pa'y nagitimulak anatang, umayak tumanin mangtang. Jun, agi na nakamot Ha? Tapay. Puro kamot trabaho ditan. Kita man dagiti daddo mga empleyado. Ag cellphone dalaang. Mabalintag cellphone? Kabayatan nga adda dito trabaho? Katuan basta malpas mo ti trabaho. Anya nga oras ti pa nagtimpla tayo ti kape? Madamdamapay. Inton alas 3 iti malam. Adda man damagakin ka. Anya dayta? Pasit ka dito trabaho, nagtimpla iti kape? Nabasam ka DJ Company Organization Chart? Wen, awan mo tinakitak at trabaho para timpla iti kape. May sabulan akpay lang amin ditoy. Kasta talaga ti trabaho dagiti kaskadata kabarbaro. Kasta ka di? Ada ka dinadlaw mo kadagiti empleyado? Kas kumitan niya. Nagsasadot dan niya. Oras iti trabaho. Hangam dagiti babae, agrit-retouch da. Ada ka dita nga agman manicure. Wen nga ron. Kasta ka di ata talaga ditoy? Nimet Sir Robert, matmaturog laang ti aramiden na dita office na. Kaslaris di na ka na yun. Kasanom ama ibaga asadot dagiti katrabahuam iti nasaya at awagas. Diyan mo? Ano kasano? Sikat ti makamo amang diskobre. Sir Robert, papayaban na ka no? Wen Junjun. Tangay sikatin agad. Mabalin ka di nga i-print mo dagiti files ko. Uy, nagadwa. Masaduta ka tumagdar kat. Wen sir, i-print ko. Hanggang sakbay nga ag-print ka. Itimplahan man pa iti kapik. Di mo liplipatan di tinapay pasurod na.
Ha? Uwan, sir. Hindi na minsan. Nalipatam a pinalamanan jainted mo at tinapay ko. Kaya't mo tada palaman na, sir. Wen, jay peanut butter ti kayat ko. Uwan na, sir. Day talaga yan. Ken, kalpasan na maiprint mo da kita. Mabalin na si kapay lang ti mangi-submit iti report ko. Busy at ngamin ka. Nabanugak. Nay, dagida kamot adagos dyan. Uwan na lang. Napambanuga ka nagtrabaho. Anya launa yun aya, ti aramidam di trabaho. Takas talauna ti panakabannog mo. Nagadutin parawin kanyang ni Sir Robert na lang. Agasam man. Tanamin ano abim mabakin imuli aki jagdan. Agan anos ka di anak ko. Nagsadot magayam na ito akaruba tayo na lang. Sumsumrek ang awamar aramidan na. Ay, di mo ibagbaga ti kasta. Tama nga numangag na kat ipaikat na ka. Ay agasam, nagpigsa ka amangan. Agad basol mo no apay. Nagiimas tungod kami tinluto mamasida. Ag-diet ka basit at ani nagdakulan day tachan mo. Nagiimas ti mangan. Awan ngamin exercise mo ka. Exercise. Nagmayat ti maturog. Kasano lang atan iti opisina no kas nakakanayon. Adamot ni Junjong. Naglaka nga ibabaon. Ay, abusado ka man ako na. Kasano nga numaamuan di bus mo day tang aramid mo. June! Uy, June! Bisyak pa lang, Bet. Oras hindi pa nagtimplata iti kape. Bet, mabalin ka si kape lang tagtimpla ita iti kape. Ada ipaparami di bus kanyak. Uy, saan ang mabali na siya klaang? Nagadu titimplaak. Bet, IT specialist ti trabaho dito eh. San ang para timpla iti kape? Sir Robert, ato iti kapem. Apay. Ayan ni Junjon. Ada ka no aramidan na, sir. Anya ko mati aramidan na. Jay trabaho na akas IT specialist. Nan. Raman akman da ito'y tinimplam akapik. Kurang matipait na. Nayunak pa iti kape, sir? Sus, saan una yan naputot? Anya ti ganas kong agkape no kasta. Sukatakon, sir. Itimplahan kan iti baro. Hindi nga min Junjun ti para timplak iti kape. Sana bali. Intun maminsan langan. Isunto ti pagtimpla mi ti kape. Uwan, sir. June, ada request ni Sir Robert. Anya deta? Kaya't nakano asikat agtimpla iti kape na. Sana ka nag-apply dito eh. Tapno para timpla lang iti kape. Isumat ti kunana. Kaya't nakano ti timplam iti kape. Bet, damagag man gan ka. Anya ka dito in-apply matrabaho dito eh. Ado kas kuma iti pete cash custodian kan finance messenger. Matlagayam. Ape para timpla ka lang iti kape. Wan nga rod, saan matapara templa iti kape ti inaplayak dito ikat? Saan ka man tanagan? Kasaritak ni sir. Asino sir? Kano nagaduda sir dito eh. Si manager Maaramid mo dayta? Wen, kat nasyakti ka na yun ng ayaban ni opisina na. Naglaw na ti kinalaing ko iti computer sika. Taanyat ibagam kan ko na. Ibagak day tangar aramidan dagiti pada ni Sir Robert ang nakatugaw dalahan. Kan saan dang agtrab-trabaho. Bet!
Yun. Jay kape ka din na ita. Hala, sumrag ka tanay. Makakape akon. Robert? Ha? Sir? Nakatugaw ka, nakangato na kita sakam ni talamisan. Talaga gaya may naramid mo na para timplay ti kape ni John, ha? Saan Sumot matsa? lagayam asaan mo kaya tapay ka ni ti CCTV camera diti opisinam. Ta saan ka ngagtrabaho? Ada pa ipungan mo ni tatugaw mo. Nayunam kumapay ay ti ules. Sige, urnusem na kita gamit mo. Tani John, ti mga opisina ditoy. Anya? Taapay, sir. Agtrabaho gayam ni John. Idin to ta si kakat saan. Kanayon ti panaginanam diti opisina. Anya laki tinaklaseng empleyado ka, Robert? Dinaklapdan! Laplapdan ka ayamot. Ha! Makaungat ka talaga iti daya, Junjun. Dinadaal na kinibos. Tila inis istorya na. Puro pa madakis kanyak. Apay apabasulam ni Junjun si ka Robert. Si kamot laeng tinang perdi itinagan mo. Apay, saan ka nabandog ang nagtrabaho? Sana na. Nalakalangot nga di trabaho kay opisina mi. Saan da ka pinagtimpla iti kape? Sana na lang. Talaga aje pud no trabaho tar aramidak itan nga inaldaw. Apay, saan na ka nga imbaon ni Robert? Mabudang tupay ang mga yabitinagan ko. Ha? Apay, nagapa kayo. Winarningan dya manager mi nanang. Kasano? Natiliwan damat maturog iti oras ti trabaho. Ay, saan mo't nga may nanasaya at dayta? Talaga amat nga minasahan. Saan mo atultuladan dayta anak ko? Saan anasaya at dayta agalad ti masuswilduan nga empleyado? Talaga sana nang. Kaya't ko timaddan iti napintas a reputasyon. Kasta anak ko. Kasta tinasken a panunutom. Saan mo atultuladan dagiti daduma dita nga empleyado? Akas laris dayda kanayon iti trabaho. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Aywan nga yan ba kay? Kunak man numapan kag pa-ultrasound inton bigat? Ha? Ay, wala kay, mapanak Kadwain ka. Ay na, saanan? Sayang mo't ano agabsent ka? Sayang ti may sa aldaw. Sana balita ka ba alak mo ti mapan nga oras siyak lang. Sigurado ka. Wan ka di. Ibagak matlakan ka no saan ko akabailan. Asi daglaang mati klinik amapan ko pagpa-ultrasounan. Sige, no day tati ko nam. Agan anad ka nga raw, iti pagnam inton bigat, ha? Wan lakay. Wan gayam. Mabalin ka din ang makita, ti gender ti agbalin nga anak ta. Wan 7 months matan, iso ang mabalinan ang makita da. Pau, makapa-excite mo bakit? Wan nga rod, uray siya, kat excited ak matan ang makaamo no baby girl nga ta. Wan no baby boy. Unay kan mare, saan ka man la? Nagpakaduwakin lakay mo ang mapanijay klinik. Si kakit di mo't mare, sa anak mo't ang masakit. Kabailak nga oras siya klaang. Ha? Sayang nga minti may saal daw nila kay kuno saan nga agtrabaho. Sa bagay mat kidi Amo matan, your ornungan miti panaganak ko. Masapul ready. Nang runa no maipapan iti financial. Wan mat kidi Narigat ti aganak nga wan urnong na mare. Isu ang masayangan ak ure may saal daw laang mare.
Ulmat masapol nga da urnong. Mala, inka nga ro din, mare. Barang sa napilay di papanam. Ibagang tumutin kanyak no anya ti gender na. Tapno makaisagan akadago si Trigalo. Ay unay kan mare, nagsapa mo tan. Anya lakit din. Nasabat ko ni Mayat itay bakit. Kasta ka di? Kasi ka ngay Mayat, kaano ka mapan agpa-ultrasound? Mapanak inton bigat lakay. Ha? Iso masapula kadwaan na. O sige, ano dahi tati ko nam? Sa anak pa nga rot asumrek iti trabaho k indon bigat. Rumbang laeng. Maamuan ta inton bigat no anya ti gender tagbalin nga anak ta. Kasta ka di bakit? Wen, iso masapul at duata amapan. Tapno duata matama kaammo adagos. Magagaran akmatan iti dahi ta nga imbagang bakay. Anya laki din na yan. Lalaki, ti agbalin nga anak talakay. Ay na, nakaragragsakak man iti day tanging padamag mo bakit? Ay na, nagmayatay. Ada-adagos ti Carding Junior. Si kakit dimot. Hadya kayo ti karding anagan na. Ha? Kita niya nga rin ti panagan taking kwa na nga eh. Itan ti kayat ko anagan na. Saan akarding? Sige, no day tati ko na bakit? Itan, mayat magkidi day ta anagan, kaputa biblikal. Aywan alakay. Awaga manggayam dananang, ipakaamok alalaki ti agbalinto nga apu ko da. Pangaasim la kaya. Saan mo nga ibagbaga iti uray asino no anya ti gender ti agbalin nga anak ta? Ah, Ulitak saan mo nga ibagbaga iti uray asino? apay akastat ibagbagang bakit. Anyat kaya't mo asaway. Agpa-gender reveal program ta. Ha? Wala kay. Tapno social mo ta. Anya lakit din. Di mo kunaan nga agkad-kad ka iti imbagak. No di mo kayat nga aga patamanan. Bakit? Awanan ti adupay ang ngam. Basta ti kunakkan ka, saan mo pa'y nga ibagbaga iti uray asino, ababae ti agbalin nga anak ta. Wan bakit? Matungpal ti kaya't mo. Oh, Gina, si ka magayam, anya ti gatagam. Ay, sa anak agumatang nana. Ha? Ibatik la ko maday ti bayad ti parcel ko. Bali 3,000 namin daytoy. Ay na, nagdakkel mo tinday ta. Anya parcel mo ay ati sumangpait. Mausar mi dayjay para iti short program iti gender reveal tagbalin nga anak me. Kasta ka day. Ay katala, ibatim lata, taitid ko iti rider no adda iyag na parcel maw. Adtoy nana, kat agyaman ak unay. Nasaya ata nagranata, mare. Wen mare, naggapuak ije tersena ni Auntie Mona. Napan ko imbati je bayad ti parcel ko. Kasta ka di? Saludsudag la kuma. No anya ti gender tagbaling nga anak yu kini Marco. Ay, dayta ti Jack masumbatan mare. Ha? No kayat mo ama-amuan, umaikan to laangan ije balay menton Sabado. Tada maangay a short program para iti gender reveal ti agbalin nga anak me. Ay, sana all. Bongga. Siyempre Siguro, awan ti gender reveal ti agbalin nga anak ni Mayatan niya mare. Ha? Sigurado nga awan. Ta saan da ka ba ila nagastusan? Si kakit dimit, mare. Katwan mat. Sana kaskada kami kanila kay ko nga afford me ti may papan iti gender reveal program ti agbalin nga anak me. Anya, asino ti nakaibaga iti day taking ka bakit? Ni Andelina lakay. Napanak ngamin gimatang itay ije tersena na. Nakunana anapan kano ni Gina ije di kalman. Anya?
Nakuna na pa'y kano, ana imbag pa'y ti agbalin nga anak dan to kinilakay na, taad da gender reveal program para kankwana. Ngam ti agbalin kano nga anak ta, awan. Nya laki din. Saan mat akumpetensya ti panaganak? No apay mat aday di ajina, takas di ti ibagbagana. May amon. Afford tamoy, no bilang dahi ta ibagbagana gender reveal program. Iso na lang, tas ang mga iso ti priority. Day ta nga rod lakay. Mas importante nga iurnungan ta ti panaganak mo, ngam dahi ta gender reveal nga ibagbagana. Ay wana, husto kay ti day ta nga imbagam. Ti importante kat ada usaron ti baby no rumwar. Kan anda igatang iti vitamins na. Saanan na napatag kada tarag kita gender reveal. Praktikal ti biyag. Isu nga unaon dagiti rumbang. Anya lakit din. Ay na mare, sakbay mo nga ibagaday ta kanyak na amuakon. Ha? Saan lang asika tinangibagaan ni Gina iti dayta? Kasta ka di mare? Malaksid kan ka, imbaga na mutlaang kini Antilina. Saan may kano nga afford ti agpa gender reveal? E din to ta isuda, kabailan da. Ay, No kabailan da gastusan, aramidon dalat ta kuma. Saan akas di mapanday kumkumpara ti biyag ti sabali iti biyag da? amumatan mare, nabayagan na kasi iti ugali ni Gina. Pasikat launay. Kabalak mat agastusan ti gender reveal ti agbalin nga anak mi. Isu na lang, ta saan mat nga isu ti priority? Correct. Mas importante ti panaganak mo nga iurnungan yon. Katuan. Kas itinakunak kinilakay ko, praktikal ti biyag ita. Isu nga unaan ko madagiti rumbang nga unaan. Sakbay dagiti daddo maabanag. Inton bigatan ti program para iti gender reveal ti agbalin nga anak talakay. Wan nga rod ba kay? Aywan gayam, inayabak ni Irish akanakak. Tangdanak akaduak nga ag-decorate dito'y balay. Ha? Diyak ba't ka ba wala? No, sisyak lang. Masapul pa'y gayong ag-decorate. Kunak ano ibagalaang ti gender na. Kalpasan na kit manganan, nalpas. Si kakit di matlakay. Ang cheap naman kapag ganyan. Anya? Kababain matakadag iti tattao nga umay no bilang laeng. Iso anas ken a perfect ti gender reveal program ti agbalin nga anak ta. Nakasukat kamot mare, papanam. Well, Sabado ita mare. Itangal daw ti gender reveal program tagbaling anak ni Gina. Mapantaan. Busy ak mare. Ado nga man din na ornong amurang may kinilakay ko. Aglaba ak pay. Ay, sayang. Sikapay lang timapan. Wano saan? Dagasam ni Maritina. Tapno adakadwam. Ay, wun mare. Kunak nga mino awan aramidem. Iso dinigas ka. Ay, oray siguro awan aramidak. Sa anak lata amapan mare. Ha? Amok ngamin ano mapanak. Pasikatan naklaang ni Gina. Amumatan. Naku nana, asaan mi nga afford tikas iti afford na para iti agbalin nga anak da? Apo, talaga amat ha? Bongga naman. Ay, wan amare. Sana mabalin na simple lang. Si kakit di mat. Ha? Ay, wan gayam. Apay asaan mo nga inawis ni Mayet? Di magasag kita yung balay na. Iso na lang tan ako na ng adda ka no aramidan na. Ha? Adda ka no tilabaan na. Iso asa na makaumay. Oho. Pambar na ko namkit di ah. Ha? Saan nga imay dayjay? Gaputa umapal laeng. Day tatipudno. Mare, anya ka din day tang hipagpagkam? Ti kunam, saan da ngamin nga afford ti gastos no agpa gender reveal program da para iti agbalin nga anak da. Ha? Iso asan nga imay? Rason na laeng nga adu ti lalabaan na.
Anya lakit din. Ano? Gina, nangag ko nagit imbagam kinibaklay tal daw. Ha? Saan kumamata kasta? Ah, anya ka di tinaibagak lakay? Ni, nasaludsudan pa lang. Ti imbaga may papankin ni Mayet. Imbaga na nga ron nga ado ti laban na. Ngam sa bali mo ting kay bagbaga. Ay nalakay. Pudno mo tibagbagak sana ya. Iso saan nga imay taamok nga umapalaang. Anya? Umapal. Ta saan da maaramid, itikas iti inaramid ta. Saan da nga afford. Panghaasim man tay katumday ta nga ugalim bakit? Saan anak sayat day ta? Ha? No kabailam ako nang pagyamanam latan Saan masapol pa nga aguyaw ka iti sa balya tao? Ay, marik na akong lakay. Umadanin ti panaganak ko. Ha? Isu nga isagana mo dagiti importante nga awitan tayo ospital no bilang laeng. Ay, uwin ba kahit? Saan mo pa yung imbaga? Insagana ka. Ay, kat, agyaman ka. Aywan gayam, naka-withdraw ka din iti kwarta. Well, hindi ka madanagan ba kahit? Naka-withdraw up. Iso aridi amin hindi mausar. Nasaya at no kasta, lakay. Lakay. Marik na ako nga umadanimat ti panaganak ko. Ah, Naisaganam ka din, dagiti napatag nga awitan tayo di ospital. wen, naisagana kami nun. Ay, yanos ko man ti mapanijayan ni Baklain ton madamdama. Ha, anyot mapan mo aramidan ni Jay? Inak umutang iti kwarta na barang agpautang. Anya, umutang ka, ibagbagam? Manulang amin ti kwarta nga igem ko. Unay kan, nakababay laki dito umutang. Imbes ngamin nga agurnong taramidam, ngam saan man. Una ang matagiti paggastusam asang importante. Ha? Anya nga ita, agparikot ka ni ti kwarta nga usarim ita nga umadanin ti panaganak mo. Anya laki din. Anya, umutang ka kanyak mare. Wen ko mamari. Kurang amin ti kwarta nga igem ko. Kat ni, mariknak nga umadanimat ti panaganak ko. Anya, nakaskas tao man day ta. Umutang kay ti usarim nga gana. Kat nakagasgastos ka mat iti napalpalapa sa bulan. Ha? May pa-gender reveal ka pang nalalaman. Ibagampay asikalaang takin afford. Ngam ita, umay kakit din umutang kanya. Mari. Kunak ano glaplapusanan ka ni ti urnong mo. Iso kabailan nyo agastusan ti amin. Awan matgayam dumdas nga urnong nyo. Ngam kundi pasikat kayo nga papa-gender reveal. Una yun, mare. Anya lakit din. Mari, pangaasim kumamat Masyan ka kumakanya. Ay, awan. Pasensya ka na. Ngam awan na talaga ti may pautang ko ken ka. Gina. Ay, awan. Awan ti may pautang ko kan ka, Gina. Nana, mata masikog ka. Nagurnong ka kuma. Agam saan mat. Naggastos ka mat iti bambanag asaan mat unay nga importante. Anya, kita ni mayat. Awan ti gender rebel ti sikog na. Angam nakasagana ti amin para iti panaganak na. Ha? Ngam sika? Umadanin ti panaganak mo, ngam adda ka dito nga agparparikot iti kwarta nga usaram. Ay anya lakit din aya. Pangaasiyo kumamatan nana. Ay awan. Awan, ti may pautang kuken ka. Ada kwartak, nga madamat na patag apang usarak. Dayta, ti maganab mau iti kina irresponsableng.
Adaw tinasken nga iyornongam ngam inununam laeng ti pagpasikat mau iti kaarubam. Ay, yak ammo nanyot ibagak itakin ka Gina. Lakay. Tapno mo man niya. Siyak nga asawam ti may babayin kapitigas tangay naramid mo. No saan ka kuma nagpa-gender reveal? Saan kuman anagastos si duma kwarta? Ha? Saan kumang agparparikot ita iti usaram ito ospital? Dayta at ibagbakin ka. Saan mo nga amo nga usaren? Dayta panunot mo. Anya? Kita ni mayat akat katawam ako na masaan lang afford mo. Kumpleto ti usaran na. Nang runay ti kwarta. Makamu ka, agdiskitar iti kwarta nga inayon mo itinabating igam mo. Basta siya, inted ko amin ken ka ti soldok. Ginastos mo lang iti banag asan mo't nga importante. Just ke. Gusto ko mamatan alakay. Ikarik, saanan ang maulit pa'y? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.